Ewi tokijin Kallimur Mokta ilo ar katak in wawan bugalamnar. Ewi wawan an Kallimur Mokta chibankij melele in gospel. Ewi? Shen Bwebwenato kage. Gospel is news yo emman. Is news yo emman boy kenige Jesus mission rebel kin jerwi koar. Jerakak beje jen ro remich. Anja juon jerwi mich. Jeb kin Bible. Inem jeban karjele kin gospel. News yo emman. Elapar ronkin gospel ilo Kallimur Ekããl. Matthew, Mark, Luke, John, Rish Kamalele Kishkin, Murio and Jesus. Kinan Mij in Jerakakbaje. Rome long and Revelation, Rish Kamalele Kishkin Gospel. Jerbo you upon Jesus. Image Cardigan Kish, Kin Etan Wow and Murgan Anij. Ageta Kallimur Mokta. Elea. And what are Jele and what Rumatan Bible. Kallimur Mokta. Kap Kallimur Ekããl. Jelaklale elapan Kallimur Mokta kanan Anij. Jim Jerry juon ipen Jun eiling etan Israel. Jelo elang Bwebwenato raman kin David, Noah, Moses, Gideon, Samajin lomoorin. Elapan Kallimur Mokta kanono kin bwijin kien go me Anij lilangan ro Israel byren lore. Jelak ook ngan Kallimur Ekããl. Inem jelo by elapan Bwebwenato kin Jesus in mour juon. Jelo elang Bwebwenato raman kin an Jesus ke mour elang armej. Kin an kaman elang minim bulanko im kajerakak bejek armej in roremich. Elaptada Kallimur Ekããl is kanan kin juon Jesus im jerakak bejek juon. Bwen lomoorin kiz rejera wiwi. Elapan Kallimur Ekããl kanunukin ecclesia yo barãinwõt and we are walok. Ilo bukin jerabo. Ecclesia yo is inbwin in Christ. So ayen, elang menako raman ilo Kallimur Mokta. Elang sam komerish kamananikim chibankis. Elang jeban kanan komerish katakan im talakis. Elang Bwebwenato kore limo merish wanjungakan kish. But abilang lala elang jakanan lukun melele kin Jesus im lomoor aikuj in reading katak Kallimur Ekããl, okay? So je rodo ngan kataklok yo ilo jinoin programin. Ewi togijin ak ewi aurikin Kallimur Mokta ngan ar book melele kin karakyo an Anij ngan lomoorin kish. Jurikake arba meni ni kitchen wawan bugalomoor. Don wat aan juon armej job melele kin kwõjarjar en wenig an Anij. Nas don rene aan job melele kin joñan an aikuj jocho an Anij ilo Christ. Bwe juon armej en kile joñan an job wenig en bwe ejelak an merong an chirik bwe en koj en ekajer an Anij. Aikuj lo juon revelation kin mulin im karakar an Anij. Ilo bar juon wan ba kuban kaurik yakwe an Anij. In joan my Iien Kõmanman joñan an wenig. In joñan am nana. Nge kile boy kwejun ranana boy ejelak money lo kwe. Boy ejelak juon menem kumaran kumane. Ngan kalajarak mour juon mi Anij. Inem kunaj melele kin joñan an kajur im joñan an aurik jojo an Anij ilo Jesus. Kunaj melele by lomoor is ãinwõt patakakan Jesus. Juni in rekanan Isaiah jari lo temple. Kwar kere ngan rijuro jet Isaiah jun armej manim tilijek. Jebay wa rijuro jet merar ankli riabim kabungan Anij wan. Tilijek ilo an mour ngan Anij.
Badab elak drilang ilo temple inem elo juon vision. Isaiah chijino chapter rueon. Ilo yo king Isaiah armej lo roij jizit yon tron juon udej mekajor nugunok juon balake alabin temple yo. Yahweh vision in jab juon vision kinan Anij ekajit lalain. I want vision ko lo ilo book in Revelation. Jab lo juon vision kini lu yo on Anij. Jab Isaiah lo juon vision emman. Lo an elang angel ro katak im kabungan Anij. Rej raune Anij im lamajim ba kwõjarjar lali chilu eon ilo Isaiah chijino chebata. Rarik kurngan ron im ba kwõjarjar. I roij ekajor patada kwõjarjar. Lali ne obrak. Can I booj with you on? Jebawat Isaiah en kar bar ne barana chi ben angel ro, okay? Jibawat en kar langlingim manana boy kan ik lo jun vision emman ken Anij. Ag Isaiah bata ke lo menin. Bata ke lo I booj with him kwõjarjar an Anij. Bata ke lo an angel ro nebar im kode Anij. Hoy lala meon. Isaiah chijino chebada lala meon. Ba. Jalak al merong. Inaj mij kenike meja lo kinyo. Ruija kajor patada. Lange jerowiwi. Imi joko buligen armej ro barãinwõt jerowiwi langer. Kwalok? Isaiah juon ruwenik. Ilo juoni in kwõjarjar. Ilo juoni in kabung. Lo an make job wenik. Aikuj buen en rein boy kenike juon ruwenik ebon riab. Ebon ankeli riab. Juon ruwenik en kwalok mol ikitchen all of men. Elop tada ikitchen majano koan im jerowiwi koan. Ge juon ruwenik lo kwõjarjar an Anij en lo boy ejilak emman ilo make. En lo boy ãinwõt. Emman in lomoorin. Emman in kario in jirowi koan im lelak ngani mour reo. Je jab marong ke jenalak Yahweh an Anij in kwõjarjar juon, okay? Ngijish kechagran a karrigalak togujin kwõjarjar mwenak an Anij inem jenaaj kamanway in majano Yahweh an Anij. Ewi wown an kar Isaiah lo Yahweh an Anij ilo Iien ke lo vision in ilo temple. Ke lo kwõjarjar an Anij. Isaiah chijino chebada chijino eon. Inem junian minin merko kalaldak nganipa ime bukjun melele bwil jen lokadokyo kin juon ken ekabab. Ungertia kin meleo imba menin ungertium. Inem kia ejilak ruum im emaj georlak jerowi koam. Kwalok? Mengi Isaiah juon rakanan, mengi lore Anij kabungane ilo temple, mengi job nanen wat riju rojet, merar kabungane gajep. Aikuj boy Anij en ungertien. Aikuj boy Anij en kariogim kwenege. Engen unyo boy yauruk Kallimur Mokta. Kallimur Ekããl ba boy Anij kwõjarjar. Ba boy kijri jerowiwi. But Kallimur Mokta kwalok joñan an Anij kwõjarjar. Im joñan an lapan armej nana. Ilo bar juon wawan ba. Ilo Kallimur Mokta kwõj lo an Anij kwõjarjar ilo komman. Kwõj lo bwijin wanjinga ko kin kwõjarjar an Anij. In barãinwõt kwõj lo bwijin wanjinga ko kin joñan an nana armej. But la kin Noah. Imi buj yo. Sodom Gomorrah. David and Bathsheba. Im what? Kallimur Mokta kwalok kin wawan an Anij jerabli pen armej. Im kin wawan an armej uak Anij. Ilo wanjingak. Imarang bang an yuk boy juon armej anana. Im bulan kunat tamak nan koao. Padam nge kwij lukunin lo kin mejim an armej yuk kanonokage kamane juon men anana. Yahweh kia elakun naj kajoram tamak
bwe e juon renana. Ai kwarong jen nga bwe etan armej nana. But the kwalok lo kin mejam ãinwõt menin is kamol Bwebwenato. Kallimur Ekããl is katak kij kin Anij. Is kalakar bwe kij renana. Kij rijerawi but along e kulukun kanan jile. Kin kwõjarjar an Anij. Kwon read Kallimur Mokta. Im lale wawan an Anij kwalok an kwõjarjar ngan rijuro am armej rojet. Along e kulukun kanan jile. Kin joñan an armej nana. Kun baj read him katak Kallimur Mokta. Aikuj ta? He were bar juon men. E kabalang alang. Iien Kallimur Mokta. Elang retama boy Bwebwenato yo kin Jesus ejab jino ilo Kallimur Mokta. Kuj ta? Jesus make kajerabo Kallimur Mokta boy in katak an armej kane make. Luke rongolim in chebada rongolalem lok ngan rongo jilim juneon. Inem Jesus bangan hier kum nangen bino wiage. En nangen to ami jab tamak minutim jej rekanan rurarba. Ta ejebe kar by Messiah in England kin minikin inem relang ilo I boju juanage. In Jesus melele hier kin minutim jej emwis jej kin lalamak. Et chino jen buko an Moses im jeje ko an rekanan rood im jej. Rejilek ba. Kajerabo Kallimur Mokta boy en katak an armej kin Jesus. Jerbo rongo ralitek chebda rongo chilueon. Inem rar kajetchet juon ran ngan Paul. Im ke jetchet e kanojin lang armej raritok ngani jo Paul is berie. Jin chipung ngan joda Paul kwalok im melele ko an kin eiling an Anij. Katjungen karrelir kin Jesus iloan kar kanono. Jen kien Moses in barãinwõt jen jeje koan rekanan ro. Im kunjab malagalak by Kallimur Ekããl is kajetchet Kallimur Mokta. Kallimur Mokta is kwalok bwijin men. Kin he Tokyo an Jesus im kin jimalak an lalin. Kallimur Ekããl is kalak nayon foundation in Kallimur Mokta. Is kajetchet is kaumlok is kamujalok is complete Kallimur Mokta. Ingen unju by aikuj Kallimur Mokta. By en jetchet im jimwe ar melele in gospel. Juon Kallimur Mokta is juon foundation ngan ar melele in gospel. Rum chungo lalam chebda emaneon. Minutim jej emwis j ilo jeje ko ar j bwen katak kij kijin mij in perren. Bwen or ar kijatarigrik. Is juon foundation kin John ar nana. Im kin tayo Anij is lamanak kin jirui kwar. Kun baj lamanak kin all of Bwebwenato ko ilo Kallimur Mokta. Meroj kwala kin kajur in marong yon Anij. Anij ãinwõt im all meniko im jej loy ibalakir kia rar walok jen ejelak. Ilo eja second yom kanan. Rar walok. Im jetchet im jimwe walok. Ejelak ligajeb ngan chirik. Anij is kanan im walok. Wepen. Kun lamanakin wawan an Anij chibang Abraham and Moses im eiling in Israel, Gideon, Samson, King David im wat. Lamanakin all of men in Bwelangko im Anij kamaning an eiling in Egypt. Wherein kataklok ro riju. Kawatalok elang jorenko jen lang. Kijibil lomalo Kallimur. Man all of in jaran tarna yoan Egypt ke bar kili lomalo Kallimur nayoir. Lamanakin wawan an Kallimur Mokta chibang kish melele kin joñan an nana jerawiwi. Lamanakin tayo walok an Adam and Eve ke rar mangelen wujigiyo. Wani ami echep chile kin ibus level yo kin kijek you me ar wudalak chen langim kokorish sodom im Gomorrah. Kallimur Mokta is kalabalak ar melele kin jerawiwi. Okay? Iluina Jesus lotak Bible is ba many in Matthew emen chapter chungu chijinoeon. Armej rorar jokwe ilo marok renaj lo juon neram elap. Roris jokwe ilo eniyo en nijik kin anangen mitch.
meramio Anij romeir. Ewi merokio eonin kanonogare? Ejemwe, merok in Jerewi meej kalabubuk oliven lalin. Kallimur Mokta kwalok bwijin Bwebwenato kokin joñan merok lalin. Genesis chijinu chapter lalameon, ke iruj lo, boy armej juon lal, rekano is Jerewi met ton lamanakwair. Ekar bromej boy Kõmanman likadir juon lal. Eban kare manar melele menin alange jako Kallimur Mokta. Egoy juna kadidak. Dai we kamol an cage boy oliven lalin jijit ilo marok. Ejemwe. Kallimur Mokta. Alange kulukun kanan boy en ligiyo am melele joñan lapanana jako cage, kuj aikuj in melele joñan am nana. Rom lalam chapter rally keon, ak Anij kwalok retten yakwe juon lap ngan cage, boy ilo Iien Kõmanman ber ilo jerowiwi. Christ miskin cage. Which lo barjo and men, the kitchen Kallimur Mokta. Kallimur Mokta chiban kish melele Jesus. Edeke jejele boy Jesus Christ Messiah. Rikabit juon Anij. Ejemwe. Boy kanege kajetchet all meneko Kallimur Mokta kwalok kene. Isaiah jilim ju in chapter chungolemineon. Jilakatok ngani in Christmas, lukun lamanakineonin, kwalak all up Iien. Kia iruj jak Yahweh, Jehovah make, Anij lewis jun kakaling ankom. Were jun jirong eta. Persian. Anij kiodak jun nejin larrik. Anij nayatan Emmanuel, ilo kajin Hebrew Emmanuel melelin Anij iperwesh. Isaiah ratim juon chapter children lotak juon ninging an kish. Emoj leto juon nijir larrik Anij iroish. Naj nayatan rebebe emaladelet. Anij ekajor. Chemer Iien reo. Iroish in emman. Isaiah lemgochilu chapter lalameon. Aemoj wakareken jerowi koar. Kakanijinije kin burkoar. Kaje juon arruj emman berion. Kej kej kin rebedebet koan. Elang korrish kumalele kej kin wawan ankar Jesus mitch. Korrelapilo Kallimur Mokta. Fresh kanono kin mijuan Jesus. Rej walok ilo sam rongo ruo. Barãinwõt Isaiah lemgo chilu. Mokta sam rongo ruo. Juneon. Anij. Eteke kwar lok jen ye. Egoy nanakin rej ejan nanako Jesus kwalok ke mis nayon rebel. Bullen jenaaj ba well ebiroro menin. Jesus jun reju. Kili eon ken boyen bojaken kwalok ke mitch. Menin jab kamol jabrewat. Egoy? Mo menin. Ewi wawan boy Jesus Kõmanman boy meneken jet. Rar walok. Ilo sam rungo ruo. Lale chungo chijino eon. Rej kakenejen nea impea. Ejala Jesus baby ken wawan an kar mitch. Alang jun armej, jun armej batjik. Chungo rale keon. Rej ajes nugana koao ngan ron. Rej tais ak rej gamble ken kobe yoao. Lalemak jun armej batjik. Ebon kar Kõmanman boy meneken renchechet. Sam chilingolemen. Rongoleon. Iruj Anij kajibaroge. Jamin morruj junian rico rien. Ewa ke David JJ eon ken rijuro ngakken rebelio. Kia. Kun lale Isaiah lemgo chilu. Chebata ratim juneon. Rar kalabune ipen ro rijerowiwi ro remoye. Jesus mis ãinwõt jun renana. Ikatan ro renana, ro rekot. Joseph in Arimathea jun remoye kalabune ilo liben jun remoye. Alagarage? Isaiah lemgo ruo
chebata im chungalaminayon, ej baboy joñan an kar ekkanijin im joren turin mijin messiah yo, armej rajab kileboy juon armej. Rungjakimak? Turin mijin kanwoj ugadak im ãinwõt nge jab armej. Ewe kuch kimimij wawan im joon kar man Jesus mogodajinan mich. Imatan juneon, Zechariah chungru chebata chungleon, im jenaaj retok ngan yo rar wakare. Im jenaaj liajalal kin ãinwõt liajalal kin juon jitin buro. Im enaj lapair jang kin ãinwõt juon jangade manjin nejen. Ewe nanin wakar bar walok ilo Isaiah lemgo chilu chebatim lalameon. Ayamaj wakare kin jirwi koar im ka kinejen kin bur koar. Kaji yon arwoj ãinwõt money birion im kej mur kej kin ribit koan. Ewe juon al kajidak, ngat yo im rar wakare Jesus. Hejemoe, ke rar rilaki pain im neyen. Im barãinwõt ke retarna yo wakare katen Jesus eleganan nich. Ewi wawan we juon remich in controle tai woj walang Echalak juon men me marangan kamane boy kanake emwajan mich karere. Echalakan baby kan jabruwat. But Jesus kajitchet all up in nanakain im alangalok wat. Boy kanake Anij. Yo JJ Anij. So ayat Kallimur Mokta is juon foundation ngan melele gospel. Ilo program in lal jenaaj katakin wawan an Kallimur Mokta kapoja kej ngan book gospel.